college would be brought such in part te shua pangan ba mataya kan ka video shpang kan ka post mga apply minta te nga kwa ban ong swang ne namar ba kin bun ma giban sakali te namta ka post Meghalaya police hadu mentaro claim part pelaj advertisement mo te dal apply advertisement dengan sapentip marba kibun ma kibakali po comments ba along ne man apply hadu lano te hadu mentaro claim part pelaj advertisement kish pelaj tang ka roster ba kadon ka to ka post te ndala laj dengan sapentip pade namta ka post Meghalaya police te yai up namta kata te kan kanam tip ka simpor ka no tayo ne kan domnai tama ngin hab yai up hadu ba kinda pen mi official web bangin sa code root namta ban apply te kan ne ka video ko banta pade akwa ban ekran habe de kan ka post JDA mar bakal ami result menta ka bade jong ka main te kan ne ka post JDA kan ne ka Junior Divisional Accountant JDA under Director of Account Treasury Meghalaya Shillong te kan ne ka de ka post thamai mo balapan kala te ka don rup khandai tali ki post spo UR ar phnyo kazajantia ar pragaro Sautali namta ki OSC te baro rup khandai te kaba ngakwa ban tip hangne kalong komne mo te hakap markendon so perlim mo kane te kadon so perlim te kane gade GDA Junior Divisional Account under katu de December 2020 kane ru de December 2020 kaju hi ka post te hangne hapo perlim kane gade ka perlim kini gade roll number ke ba qualify sya ka main te hangne ke ba qualify kidon kumba 6000 tam e mo nangne kidon kumba 6000 tam e kini gade ke ba qualify te ndala poi ha kamen bade ki ba qualify ki don tang live song ngut mat we ar lai sao san te san chi pho khat san ar pho ar san live pho live sao te la tang live sai ngut ki ba qualify ka post bade ka don drup khandai te kini ki bala qualify sha kamen te lada ki kwa ban tip shai balai ki mi kerteng mar ba ka post ka don drup khandai ha ka prelim ki ba qualify ki don ko ba shajar tam te balai mi tang live song ngut nam ta ka personal interview telada ki kwa ban tip ya ban shai ban klik ha ban likli na po office MPSC namar haka jing tip jonga mo kane haka jing tip jonga hapok MPSC kam judon kata code of mark kim jubu ya kata code of mark ru ba deven poi kane sala ban poi shaka personal interview te haka ne ka post jadi eru ngada pule ya ka advertisement kim don kum kata ba pihak ban qualify kata mark ba pin poi shaka personal interview ba pin mi result te hang ni na ki share tam mi stang live sao ka post bede ka don drup khandai te gitu ki kwa ban tip ya ka jing sisa balai ba mi tang live sao haba don drup khandai post ha ka jing sisa de ben mi rokom ba shispa khandai phongut na shispa san phongut e la ne shispa ngut e mar ba ka post ka bun drup khandai te kamut ba kini ki live sao ngut ki layo lupa ka nya ka post da don tang live sao haba ka post ka don drup khandai te gitu ki bala qualify namta ka main ki ba ada appear ka main te de kwa e ka jing shai te kila ban le kali hina po office mar nakalen jonga ngamla ban yo jing tbh phangane namar ba katkum ki hapo MPSC barok kini ki pus kim judon code of mark tang ki ba poi be shakmat kita hi ki yo ben te hangne hak jing sha de ban don ben shispa ngut ane tam ya shispa ngut te mantip ya kata balai ba yo tang live songut haba ka post ka don drup khandai ngut te tahap ban lek kali hina po office MPSC te ka de kan ni JDA kan ni la lapan kala lapan thamai bang ki number of post te ka don hin drup khandai khala trik fe water sao la pan kala ko rejendam te ka de kan ni JDA under treasury de December jar pho te ka ni December jar pho JDA kan ni December jar pho kini qualify ka prelim la pas ke prelim ki poi ka main de kini bla pas ka main ki poi personal interview te kan tengok tu yo ki baklaro wan pen mi ne katar am tu te atrai la ki baklaro ken sapan shai la claim pen shai ki ba kitu ki ba qualify ki haban let mi hi qualify ka main ki haban let mi hi chapo MPSC po lowal shumer ban kali ba balai mi tang live sao haba ka post ko don rup khandai itang kan hi ki jing tip jing ban shai nak le jonga te college one